kada su Baka Prase i Anja Bla raskinuli, zato što su samo mjesec dana pre toga bili u Amsterdamu, snimali vide i tako dalje. Međutim, posle u više navrata Baka Prase priča o raskidu, koliko mu je to teško palo i tako dalje, ali neki fanovi nisu hteli da poveruju u to, a možda su i bili u pravu. Na TikToku je osvanula jedna paparaco fotka na kojoj se vide Baka Prase i Anja Blagojević kako šetaju zajedno. Na TikToku se pojavio taj video koji navodno dokazuje da su se Bogdan i Anja opet pomirili, a možda nikad nisu ni raskidali. Ko će ga znati? Korisnik pomenute društvene mreže je uporedio garderobu koje je Anja Bla danas nosila s garderobom devojke koja je uhvaćena sa Bogdanom i outfiti su identični. Sličnost je prevelika da bi to nazivali slučajnošću, a da li su youtuber i influencerka opet u vezi, ostaje nam da saznamo. Svakako su oni na slici, bar to ne možemo da pogrešimo. Šta vi mislite? Da li je raskid Anje Bla i Bake Praseta bio pravi ili su se oni pomirili, a možda su samo ostali u prijateljskim odnosima? Svakako, čini se da to rade tajno.